Rimarinchi Tarcisio Quispe chayaykamun ancha uyarinayki Quechua Siminchikpe programa regional chayaykamun wasikiman llaqtaykiman tukuy willakuykunawan rimanakuykunawan pusaq paniyuqta sapapunchaw kuskanchakusun Rimarinchi Tarcisio Quispe en su horario estelar de siempre con tu programa regional muy sintonizado con noticias, comentarios y entrevistas todos los días desde las 8 de la noche. No se olvide los fines de semana, revistas en la Rimarinchi. Alin tutakachung awhilekuna palekuna alin tutakachung kakaychay karamskanchik Rimarinchik nisqan programanchikwan a través de redes sociales y plataformas digitales nisqanta kama kay YouTube, Facebook nisqanta riki na lluqsiykamniskanchik chaynata riki kay radio online 24 horas Rimarinchik chaynta rikaw tali tutapunchawmi chay takiqa waqachakun riki amiantos noticianchintammi kay hurakunallataña riki yaykun. Y mana necesario redes sociales man yaykuspa kayuyarinayqa simplemente chay ñariki link nisqanta haywaykamlekchik radio online lluqsimuchkanchikta a través de YouTube lluqsimuchkanchikta a través del Facebook kunanriki uyarimuchkanchik Facebook kachkanta web rimarininchik.website.com/revista chayman yaykuykunki chaypi kachkanllapan rimasqanchikkuna y huk willakuykunapas kachkanta rikaw chayna wawqichaykuna panchallaykuna ya willakuyman yayaykullasunchik apurawllaman uranchikpas apurawchillaman mallaymama tardearusqan llumpayta imaynanpi porque gripe mapinayawach kanchisim paranoiarullawan y kunanqa astawan ñarikaw chiripi kaykullanchik hinatin riki bueno lluqsiykamullanchikkanchikma imaynatapas hinata riki kaqay para chayaykamullanchik wawqillaykuna pallaykuna qayna puncha para qayninpamanta wawqikuta kaykamun y kunan pararichkan miércolesmantaqa hay micropos se pukuchkan huklama miércoles mantara wawqillaykuna chay tutamanta qallaykun punchawmantaman tutamanta chay 5:30 chay horallaman qallarispan parakun nispaqa riki sapa punchaw hinaña parajaw miércoles jueves viernes sábado domingo aquí más puntankunatas parakacharqañam tumpallataqa pero miércoles tamastan chisiq astawanña chisiqa chakiwayju wakan San Juan lao tariki liu tiurun kaypiqa huchayuq runakunaya chay chakiwayju qariki desde hanaymanta waka tupatamantaraqmi bajamuchkan riki wayju manami kay hanaychallamantachu hanay wakurjumantara mamuchkan riki wayju según mapa o plano chay hawasqaman hinaqa Kimi urquta paran kay llaqtakuna paranatin chay yaku riki achka purikun yatin imata rurunku llapan chaypi loteyuqkuna nisunchik mana wasiyuqkuna nisunchik porque chaypi loteyuqkuna wasita ruwarun chaypi loteyuqkuna lotita consiguiuspanku kichkiyarachinku chay wayquta ari paraptillan chayqa chakiya totalmente chakiya mana paraqa purinchu digo yakuq purinchu mana paraptinqa chaymi lluqsimuchkan hasta kay Conchopatakama incluso kay mercado chaytaqa canalta ruwaruspa taparunkuña kan pasado y hanaykunamanqa lliw wasita ruraspanku iskinakunata lliw yaku purinanta lliw perderachinku en vez de dejananku chayta kayninta yaku purichakun chayta dejaykusun nispa qhiwironku ñariki maymi purikuna mana ñariki maymi purinanachu sequía porque chaykunata riqsinchik purimunchik chaykunapi y hawani ñuqa hinaspa nini kay qari iskinarusqañam kay uranmanta harkarachimusqaña hinaspaqa maynintataq yakuq purirunqa hina chaynintama hasta ñantapas ruwakuykunku riki chakiykamutinqa chayta limpiakacharin chay carrukunapas purikun paramuptillan chay riki tiyusqa
paya kaptin chaki kaptin alle wasitapas ruwaparonkinas tanqa kacharinko yaku purinantapas rikaw. Tanqa kacharispan manataq riki canaltaq ruwaykunkutaqchu por partes riki wasiyuqkunaña perjakunata ruwarachinku wakiq Mateo Noblewan Urumichawan ima hasta Tapiallawanpas bueno liw harkarachinku rika ama wasinkuman yaku yaykunanpaq perjawan rikaw ima rikchaq perjawanpas y chayna chaki wayqu wawqillaykuna panchallaykuna. Y chayta riqsinanchik riki wawqillaykuna pallaykuna incluso mapatapas churaykamimam justo chayta mas kachkarqani kunanlla ari gripe hapirullawan pamachaykurankichikman manapas arintachu rimaramus sinkinapas rimaymaramullasaqpas imaman hinama riki paraptinpas chakiptinpas usyaptinpas ay programanchik haya kay chaki wayqu a ver kayta qhawarishunchik ayta mapachataña qhawarishunchik vamos a ver kaypiqa siempre kay programapiqa sumaqtami yachachinakunchik manami noticiero informativollachu riqsinkichik informatunchikta rikawan astawanqa kay punchakunapi riqsiykamunchkanchik FMta rikaqpa pachaklaychik phallaptinmi riki ancho rikuykunchik kunan ojalá allicharunmanña o allicharunñachu kanpas manataq waykunchiktaqchu. Bien wawqillaykuna pallaykuna kaymi chay kuchu rikaw hanay kuchu maymanta pacha kay bajamun desde hanay wayqumanta kay kachkan iskay wayqu incluso kay huknin wayqu kay yanama wayqu desde hanaymanta ima kay urqu qhawasqanchik tupaq urqu ninku hasa urqu ninku chaymi riki wawqillaykuna principalmente kay hasa urqu kaylawan hasa urqu anki waklawña wakla wayqumaña qhawachka rikaw tupaq urqu ninku kay hanay riki kay canal río Cachi Tambopuku Tambopuku wakla qipaña maw incluso kay yakuqa desde Tambopukuymantachusmi bajamuchkan a ver qhawaykusaq kay mapachata a ver desde aquí donde está su desagüe del Tambopuku waklaw qipamañachusmi kay Tambopukuymanta. Bueno, kay Tambopuku kaylaw urqumanta riki kachkan kay urqu rikusqanchik kay sutilla wak urqu campanayqu urqu ninku piqa rikaw. Entonces chaymantam kay chaki wayquman hamun yaku wak urquta paraptinqa siempre kay kachkan kay sutilla verdichawan rik bajamuchkan rikaw anki llumpay machutachusmi creo que hay un poquito chaqwakuna chay verdicha bajachkan ahorita lechachawan qachkaykichik kay qataq urqu kay urayta bajamuchkan hinaspaqa riki kaypiqa arroyo verde niqñanchayqa ima chaykampas seguramente un local chay riki bajamuchkan kayta wayquta y kay yanamaman rina kay Carmen Altomanta yanamaman rina kachkan wayqu rikaw hatun wayqu chaypas hinallarichkan urayman y kay uray pampaniqpiña tupanakuchkan kay tupanakuchkan uplawtachus qhawachishkasqaykichik kunaña kayta alchaykusa un ratito vamos a arreglar cómo es chaki wayqu vamos a mostrar bien mostradito qhawaspa qhawachisaykichik sumaqtaya manan uchuychallatami ruwaruni qhawanatin ñuqañataq huk lawata qhawachishkaykichik creo que esto un poquito más ahora sí creo que ya aunque un poquito más, pero ya más o menos ya, a ver, sí, un poquito, ajá, ya más o menos, kukchatang subchevisión, un poquito más, ahora sí, eso sí, exacto, y un paito chucha tiene también canto con jabarconga, ajá, caja con eso, incluso chayana mamanta, kayana makailoning manta, guayhukuna kachkan, que incluso hacienda con kachkan, punta hacienda con kachkan, ¿verdad? Asociación Molina Cucho, no sé, Magonach Campas, kay namanta rikyao, kay nataq riqsinchikmiki, kay local ninkup sutintapas qunqarullani, iman sutin wakchimpapi local ninku warpapichu wakla wayqu kachka chay wayqukunamantami kay chaki wayquqa manamiki llaqta
yakullachu y kayta hamun kayta bajan orayta kayta bajachkan kaypi chakakunaña kachkan chay yakuwan riki incluso verdicha kay patankunaqa kayta hamuchkan kaypiqa chinkarunña wayqu wawqillaykuna kayta hamuchkan wayqu kayta sumaqlla nutakuchkan waqtankuna verde kay más o menos waka Pumawasi un local turístico ninko bueno ima local wan sutinllankus waka riqsinkus wakajuna ayta Pumawasi kaypiq nichkan Pumawasi restaurante en España ¿no? Es un local ya Pumawasi prácticamente chaykama richkan chaki wayqu chaymantaqa imata ruwarunku kaqay kay wayqu richkan wayquta qatipasunchik sutilla wayqu richkan perqa kaqay perqa chaymantaqa ñanwan tupanachisqaña kay wayqu kaypiq kachkan incluso uk chaka chaymantaqa chinkaron prácticamente kaypi kachkan fiscalía aquí está creo que la fiscalía no esto no es la fiscalía imata kay instituto fiscalía kayme fiscalía. Este es el Instituto Víctor Álvarez Guapaya, esto es Parque Miraflores. Bueno, kay yakukunapas chaymantaqma baqamuchkan. Imana chayllachu, sino kay Carmen Alto, wakla waqtaman qhawaq, porque kay la waqtaman qhawaq kay Alamedaman ñamriki sutumuchkan. Waklaman qhawaq ancha yakukunami achkallataña huñunakun. Bueno, qatipasunchik kay yakuta, kaypiqa chinkarunña canal. Kanñachu. Kayta chiki chay canalta ruwarullanku. Kay canal richkasqa chayta pamparunku y ñuqamantaqa kay sumaq yaku rikunanta kay iskinachapi ruwarun kaylawmaña qallaramun pero hina chaynita canal turarunku ya qhawantaqa carruña purikun y ya está continuamos ahí está canal kaytaqa bueno imaynataq kay canal turarunku kaylawmancha kaymi ahí está el canal hasta maykamataq kay hasta mercado mercado na waklaw ninkama maytaq chay ¿dónde está el mercado aquí? Allí kay hasta mercado kama rikaw ahí está el mercado chay oranta pasachkan riki canal ahí está estamos mapeando vamos a enseñar un tour naspaqa kay riki kay Ramón Castellañami una cementerio marinaña chaymanta bueno ya kunchupataña chay urayman bajaykuchkan kayta hasta riki kay Alameda mayuwan tupanakunankama aystapish chaki wayqu chaymi kay lawpi manachu kay San Juanpi kay mercado kay tukuy kay callekunapimi San Juan kaypi kachkan kay puklanapas tukuy kaymi San Juan kaymanta manachu runata haynawata aparamurqa yaku kaypi llamkaqtami kay callekunallapimi chay feria San Juan kay llapan callepi rikaw largo ocuparon chaymanta aparamuspan maypita rikurachirqa kay urapiñami kay tariki tukuy kay wayqunta apamurqa entonces chaymi chay chaki wayqu awqillaykuna palaykun largos a ver kay este es el centro a ver maysumanta ta desde kay urqumantara ahí kay verde kay urqusumantara chaynam riku awqillaykuna palaykuna. Sin gripe pero llavanchi manam rimayta atinchikchu perinatayrik programa taruallas hamkunarayku rikay. Bien, wawqillaykuna palaykuna entonces chaykunan riki a ver vamos a cambiar foto. Yaku yaykurun chay chaki wayqu wasikunaman. Hinam waqtaq yaykun manam kunanllachu watan chay luku parakunapi yaykun chay nishuchata pararon urqulawkunata qanaylawkunata yanama kaylaw altunkunata campaña altunkunata pararon siempre watan chaychika chaychika hasta runakunata sapan nika hana chay iskinamanta chay Pumawasi chay oranmanta vincer huchallataña ¿no? Y pita huchayoq kayna kananpaq chaypi wasichakuqkunamiki urbanizaspanku dejaykunmanku karqa kayla waqlaw ñanniyuqta wayqute naspaqa rik mirakuspapas chay ñanllanta purichakuman karqa kunanqa yakuta riki hanaylaman tanqakacharinku wayquta maymi yaku purikunanta chay uraylawta riki llaqtayaspanku
tanga kacharispan wasi trawakurunku nate yaku qariki munarispanqa lluqsikaramun ñataq lluqsikaramun ni chay canaltapas respetaronñachu awqillaykuna panchallaykuna ni canaltapas respetanñachu prácticamente canal ruwasqanku kay qhawasqayminaqa largusu kachkasqa rikaw desde waka puma wasi chaymantarachusmi incluso canaltaq chay uranmanta mana kamas punun pumasun chay uranmantaraqmi chay canal hamuchkasqa ima kallichkayqa kampas Ministerio de Cultura chaypi ñakasqa los magnolias más o menos los olivos ningucho pero los olivos kaylaw suña bueno chaymanta canal kachkan y mana ña normal kan yaku purinanñachu chayqa kayna qhiwitachu claro qhiwitan puritaq purin pero maymi purinantan pampan pero hasta hanay kuchumanmiki kay yakuta qimirunku chaymiki chay yaku riki yaykuchka un poco de mapa kunanñataq riki pasasunchik kay Vía Los Libertadores Vía Los Libertadores mawqillaykuna pallaykuna kayna wichqasqa kachkan wichqasqa manan pasi kanchu paqway kay Vía Los Libertadores ina waknallañachu quedaronqa imaynaya lo más grave wawqillaykuna pallaykuna bueno taxakunaqa vehículos menores vehículos livianos vehículos semipesados chaykunaqa purichkanmi anki kichkinakuspapas apanakuspapas sayachinakuspapas purichkanmi chayqa mayninta purichkan kay Cuchipampanta rikaw kay Río Seco Oranta riki mana Río Secoman yaykuñachu justo chay Río Seco esquinaman yaykunan chay urayllanta riki purichkan ruta 4, ruta 3 chay purikunankunataña riki carrukunaqa Kinuwapa tamañapas o de frente mercado maymañapas chaymantaq purikunkuña callikunaqa libreña rikaw pero yachasqanchina callinchinkuna Huamanga calleqa yaqa llapan callikuna incluso centro histórico mismo manam chay machu carrukuna purinanpaq hinachu wawqillaykuna pallaykuna manam chay machu carrukunaqa kay centro histórico nisqanpipas kichkitakunmi chaymi que chayna kichkitakuspa chay congestión vehicular nisqanta ruwaruptin riki prohibirunkuña manañam chay buskunapas empresakunapas yaykunñachu chaymi qhariyarunku riki waka terminalman rikaw llapachantan que Cruz del Sur manam nispa nichkaqtapas chay qhariyarunmiki porque siempre kichkitakun riki lluqsispan yaykuspan riki wawqillaykuna panillaykuna challaya kay gripeqa chaykunan punchallamantarqa chisikunaq riki justo chisinuyukamusqa qhawanchikkunanpaq rikaw entonces chay niskarqanchik kay Vía Los Libertadores nisqan mana pasanchu chay taxa chakacha ruwarusqanku tinmi vehículos livianos nisqankunaqa vehículos menores nisqankunaqa imakuna chay mototaxi motolineal autos chaykuna rikaw vehículos livianos hasta combikuna taxa combi minivan chaykunaqa incluso chay kasta riki camionetas pick-up nisqankunaq tukuy rikchaq camionetakuna normalmi purikuchkan riki kay Cuchipampanta kaspa wakiqñataqmi riqsiqkunaq muyukamuchkanku kay altunta riki waka picotanta rikaw
hasta banja wakla ojipantara riki puyukamuchkan terminal altuntara wakuajtanta kichkichallata subidata riki imayna todas papas subichamulachkan carrukuna y richkanku riki wawqillaygun palaykuna ya waklawnin mi karqa llumpa y congestionasqa hayna puncha manar kaylaw triqsiptinku y kaylawpiqa siempre ariki pasikachkan pero hasta banja riki wakninta masta purinku carrukuna naspa kichkitakuchkanku rikaw ñaqallapas titit nispam kachkarqa kay hanaylawpi esquinapi ñuqapaqa wasiq horasmi pero igual uyarikun riki wawqillaygun palaykuna mientras kay vehículos livianos vehículos semilivianos semipesados mana pesado semipesados nisunchik cisterna o pollero un cervecero chay aslla ruedaqku mana ruedantaqa kuntaykamuqallchu pero allin hatunchakuna yaykamuchkanmi kay kuchipampanta kachkanmi únicoqa kichkitakunya mana huk parte riki pavimentasqachu huk parteqa pistalla huk parte ñataq mana chay pistacha turawtinkuqa chayninta riki kuchun purichakunman kunan mana pista kanchu nati riki mana kuchunchu purin hasta banja riki ñanchayasqallata rikaw y chaynapi kichkitakun riki wawqillaykuna pallaykuna pero chaywanpas pasachinakuspa purichkankuma ya mientras chay camiones o vehículos pesados nisunchik ñaya chay machu camionkuna incluso iskay pisanasqakuna puriq chay minero carrokuna sayakuchkan kay lluqsina carreterapi incluso papa cargakunapi chay machu carrokuna sayakuchkan manam pasanchu ya manam ni uranta muyuspapas maynin muyuspapas atinmanchu kisay tuta manaña imapas runapas puriptin carruykuna ancha mana puriptin chayninta pasarullanmanpa riki wawqillaykuna pallaykuna kunan qhawarimunchik lliwtañam kunan riqsiykunchik kay Vía Los Libertadorestas desde kay Radio Qhari localmanta pacha paradero reservorio chaymanta pachan congestión kachka hasta chay chakachakama hanayman riqkuna camionkuna lliw chaypi sayakurunku riki wakiqa mana kutimuyta munankuchu ya chaypin sayakuchkanku riki wakiq ñatami yacharuspaqa manaña qhipanmanqa churakunkuñachu riki pantaruspachik mana yachaywan wakiq chaywan churakurunku nispaqa manaña kutimuyta atinkuñachu riki kay camionkuna hinapin sayakuchkanku incluso nichkani wak papa cargaqa riki wak papaqa ya miércolesmanta a ver miércoles jueves mandaña hayna punchao mandaña porque miércoles tutamanta riki chay cargao pero punchao llataño pasonchi jueves viernes con iskay punchaoña o rupaypi anki puyu llagas papas rupaypi chay papa chisiaron naspaqa maynata chiki huyurukunqa wawqillaykuna chaypi semana sayaruchun chay papa ya chay papaqa balinñachu mikunapaq pero claro chay carrioqa chayachinqaya claro ukunkunapi kaqa posiblemente riki a ver, vamos a recibir esta llamada telefónica para empachar con kaypita riki hayakuy kachkan naspa denuncia pública nisqanta riki presentakuyta munan ari wawqichalay ima saschakuytaq kachkan imataq sutikitaqa rimaykami naspa saschakuynikita riki yo soy de acá de la comunidad del Centro Poblado Cuchapampa y que carretera pillam kapatakusqani riki no que construcción pakuykos pahamun naspa kay pillumpay saruteawayta munawanchik chayna ñuqa hayakamuni wawqita ejercicio